Angkat dipencet. Red. Colek lagi. Colek Mbah. Bude. Bude. Ini ya. Iya, latah. Red. Buka aja, buka, ntar ngap. Colek. Langsung ya. Colek. Jadi ini Bude ya? Asli mana Bude? Solo. Boyolali. Iya. Jadi tangannya sering kesemutan? Iya. Udah lama udah? Dari puasa kemarin. Oh, dari Ramadan. Iya, Ramadan. Berapa bulan? 2 bulan? Iya. 2 bulanan ya? Kesemutan aja tuh? Iya, semutan. Kalau tidur gitu tambah semutan. Katanya suruh ngerendam. Belum cek kolesterol belum? Iya. Belum ngerendam apa? Air garam sama air hangat. Ini direndam gitu? Iya. Oh. Colek. Tempel. Angkat dipencet. Red. Colek lagi. Colek Mbah. Bude. Bude. Ini ya. Iya, latah. Red. Colek. Siapa yang tahu? Oh, anak lucu. Red. Bonus. Diskon. Kertosuro. Tolok. Boyolali. Boyolali. Wonogiri. Iya. Tukang bakso. Iya, bakso. Ecan. Ya, mesin aja udah jadi kakuin. Colek, numpang lewat. Makin nih. Masya Allah. Iya. Bonus. Satu lagi. Siji maning. Siji maning. Siji deui. Siji deui. Once again. Uang sekian. Once again. Jadi enggak ya? Iya. Sama. Sami mawon. Iya. Jus. Mesin. Oke. Red. Colek lagi. Berasa nih Mbak? Iya, berasa. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, komen. Dari Petir Depok Official Mustika Cijago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bonus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe. Jangan lupa di subscribe. Ya. Apanya? Channelnya Official Official Mustika Cijago. Mantap.